sjećaš li se kad sam mladi, a u roku sreće taj sam cvijeta mirisa, kao s tvojih bojnih grudi.
Dobroveče, dragi naši. Evo nas u još jednom izdanju emisije Sevdalinka u srcu. Zaista mi je zadovoljstvo predstaviti moju večerašnju gošću. Naravno, evo već ste imali priliku čuti i prvu Sevdalinku u ovoj našoj emisiji. U pitanju je gospođa Bahrija Hadžialić. Bahrija, dobroveče, dobro mi došli. Hvala lijepo, hvala na dobrodošlici, lijep pozdrav svim gledalcima OTV televizije, ma gdje bili i da sa nama zajedno uživaju očas. Da, evo i ja se iskreno nadam, cijenjeni gledatelji, da ćete i ovoga puta uživati uz ovu našu emisiju Sevdalinka u srcu, večeras emisija uživo. Družimo se sa gospođom Bahrijom Hadžialić. Ona je tu da vas uveseljava i naravno da pjeva najljepše sevdalinke. Bahrija, vi ste prisutni već 34 godine, je li tako, na estradnoj sceni? Pa upravo tako, eto da kažem 33, ali kad spomenem oktobar 1980. Da sam položila audiciju na Radio Sarajevo, u to vrijeme Radio Sarajevo, dakle, i da sam tek 81. prve arhivske snimke napravila, to je onda ne malo 34 godine ipak. Je li vam proletilo brzo to vrijeme? Jeste, kad nešto volite i radite iz ljubavi, brzo je proletilo naravno, jer sam mogla sebi taj luksuz priuštiti da sevdalinku gajim, da ne živim od muzike i onda, znate, kad nešto ne morate, onda baš se trudite, ali nešto kad moramo da radimo, to je već posao. Onda se baš i mora, jel? Onda se baš mora. Ovako je čisto iz čiste ljubavi prema sevdalinci. Da, hvala pjesmi, ipak je to bilo aktivnije, sve puno prije onog rata koji je došao, nemilog, jel? Bilo je nastupa mnogo jer smo imali veliku državu, nažalost sada je to sve manje, pa sam se ja okrenula nekim drugim vodama uz dužno poštovanje prema sevdalinci, prema lijepoj pjesmi, prema publici koju volim, koja me voli i tako. Dobro. Evo, sada ćemo primiti i prvi telefonski poziv u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Dobroveče. Izvolite, odakle se javljate? Dobroveče, Amela. Dobroveče. Ja sam malo zamucala. Ništa. Mi smo dobro, kako ste vi? Odakle nazovete? Zovem iz Kanade. Dobro, drago nam je. Zovem se Fadila. Ja sam često vaš slušalac i često pozivam. Pozdravljam tebe, Amela. Hvala puno. Gospođu Bahriju. Hvala vam. I mi vas. Ja tu sela Mnjozi, ja imam sestru u Sarajevu, isto zove se Bahrija. Eto, pa malo asocijacija na vašu sestru. Yes. Fino. I ako može, gospođo Bahrija, bar jednu strofu, ako ne može cijela pjesma, u Gražici raj obale Save. Biće čitava, upravo smo tu pjesmu odredili pod rednim brojem 2, evo sa kolegama, biće cijela, a ne strofica jedna, na vaše zadovoljstvo. Hvala vam puno, bit ću sretna. Prijatno. Hvala vam, pozdrav Akustiko bendu, cijeloj televiziji i tako. Hvala lijepa. Hvala vam. Pozdrav za sve naše gledatelje u Kanadi. Ova pjesma je već planirana uskoro da se pjeva, tako da ćete vi biti, pretpostavljam, obradovani što će to biti cijela numera, cijela pjesma u večerašnjoj emisiji. Bahrija, kažete mi nešto, rekli smo 33, jeli 34 godine, ste prisutni, kako je sve počelo? Ja znam da ste vi kao djevojčica počeli da pjevate, pa su vas neki eminentni ljudi primijetili, pohvalili. Zapazili jer sam bila djevojčurak, srednjoškolka, otkud meni da sevdalinku, kad sam uporno s rajom svojom, jel, kako mi kažemo u sarajevskom žargonu, išli po disko klubovima, tad nije bilo diskoteka, po diskačima, po nekim, tako eto, u to vrijeme, da ne kažem hit mjestima, ekonomija, fakultet stomatološki, medicinski, Kuk, Rebus, Telex, sve su to moja generacija pamti vjerovatno koji su to bili fini izlasci i dernici u to vrijeme, ali sevdalinka, šta sad odjednom, otkud to? Da. Kažem pa jednostavno, znate kad čovjek nešto osjeća u duši da to može i zna, a znate i drugu vrstu muzike prepoznat, slušat, ali ipak meni sevdalinka najbolje leži. Mislim, barem tako ja mislim. Da. Kažete kako je došlo do toga da upoznate te ljude
kako su vas primijetili? Pa vidite nešto, ja sam na nagovor mog brata, rahmet mu duši, otišla na audiciju, dakle 6. oktobra 80. nedjelja je bila, sjećam se, bilo nas je preko 100-tinjak. Ušla sam u prvi 6, ono najuži izbor i tad je Ratomir Petković nama ovako, pošto nas je masa bila, podigao se na jednu stolicu i kaže, ako ste prošli, nemojte misliti da ste vi sada solisti, radio Sarajevo, nego postoji probni snimci i tako dalje. Ja sam napravila prvi snimak koji je prošao u arhivu, Dječji glas, naravno to, ali eto, vidjeli su da tu ima materijala. I potom sam jednog dana u Njegoševu ulicu, tu je bila muzička produkcija, svratila i vidjela Safeta Isovića rahmetli. Ja sam se zaledila da jednu legendu živu vidim. Da, tu ću morati da vas zaustavim, pa ćemo mi naravno nastaviti razgovarati o tome. Sada ćemo primiti poziv. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Zovem iz Zenice, zovem se Alija. Pozdravljam vas u studiju, pozdravljam Bahriju i eto da dama pohvali Bahriju, plijeni svim i svačim. Hvala vam moja gospođo. Hvala vam. Pozdravljam, ako mogu pozdraviti, mogu? Može, kratko. Samo na neurologiji u Zenici, u Osmici, bolesnike, 8 ekipa žena. Malo sam zamucala. A pjesmu već imate u Gradišci na obali Save, to je divna njena. Ta pjesma je doživjela stvarno popularnost nekako od kad sam je snimila, zaista je tražila mnogo. Doviđenja, hvala. Prijatno. Prijatno, svako vam dobro, gospođo, i naravno pozdrav za gledatelje iz Zenice. Zovite nas i dalje. Emisija je uživo, nekako smo na samom početku ove naše večerašnje emisije, došli smo do vašeg poznanstva sa, u stvari on je vas vidio, ili tako, čuo, Safet Isović. Iskreno rečeno, sekretarica koja je tada radila u muzičkoj produkciji direktorova kaže, Safet, ovo je naša nada, budućnost, i kaže, meni onako volio je da čuje ovako na uho mlade pjevače. Hajde nešto ti meni otpjeva, a ja koji stopa, ja ću sinoć što sam onu na televiziji kao pjevala, imala sam ja debi već tad, to je za mene bilo nešto. Koja Hajde Bulbul pjeva okolo Mostara, ta je ušla u stvari prva pjesma, numerisana u arhiv. Kako sam mu to otpjevala, kaže, sve je to slatko, fino, milo, i odmah okreće broj, šta će se Safetu raditi, halo, dobar dan, Jozo, poštovanje, mogu li ja doći da jednom djete dovedem da čuješ, i tako to kreće. Ja sam postala učenik te škole Jozine, privatne naravno. Imala sam krasne roditelje, divnog brata koji su sve to razumjeli, finansirali, poštovali. Tako da nizali su se moji snimci jedan po jedan. Ja sam, kažem, jedan od zadnji učenik, sigurno pokojnog Joze Penave. S dužnim poštovanjem spominjem to ime uvijek i žao mi je što to nije potrajalo, osim možda neke 2 godine. Dobro. Idemo na poziv, naravno. Izvolite, i vi ste u programu. Dobro večer, Amela Šećer u Bosanski. O, pa gdje ste vi? Pa ne mogu da se dobijem, jer me prije bi dobio Hillary Clinton u Americi nego tebe. Ti se proljepšala, sve djevojke što su starije malo gube na ljepote, ti sve što si starija ako ona rijeka tamo što se uliva u Albaniju. Te rijeke idu na niže, ona ide na više. Ti se ljepša i ljepša. Hvala. Ti i Bahrija ste mi 2 ljepotice, pravi praznik za muške oči, muška srca. Znam se, Bosanke su najljepše žene na svijetu, Bosanci najbolji ljudi. Puno pozdrava za režiju, za vas prije, za Pustiko band, za fantastične muzičare, za sve Bosanci i Bosanke kako u Bosni ponosno i tako i za one Butum Dunjaluka. I molim Bahru da pjeva himnu narodne muzike, Čudna jada od Mostara grada za nas ovdje u Crnoj Gori. Puno pozdrava, Bosno ponosna. Hvala lijepa. Hoćemo kratko. Veliki pozdrav i za vas. Evo, izvolite. Čudna jada od Mostara grada, sve od mladih evo do sada, sve od mladih evo do sada. U Habibe Šebića vlada, boluje, nikom ne kazuje. Boluje,
Hvala lijepa. Hvala i vam. Voljela bi, Bahrija, još malo da popričamo o tim vašim prvim počecima, pa ćemo onda pjevati još jednu lijepu pjesmu. Evo već nekoliko gledatelja je poželjelo upravo jednu pjesmu. Krasna je. Jeste. Znači, prvi počeci, vi ste neke 2 godine učili, jeli, učio vas je Jozo Penava. Jozo Penava, da. Tu njegovu školu i te njegove savjete, to kako je on znao raditi sa mladim pjevačima, takvih učitelja više nema. Zaista. A po uzoru na Safeta, nekako mi se njegova interpretacija dopadala, jer on je to znao emotivno da donosi, da naglasi, da donese pjesmu baš kao da gledate neki lijep pejzaž, film, ne znam, da doživite to što se u pjesmi kaže. Pjesma je u stvari pjevani govor. Ne možemo svi ispjevavati, moramo nešto i reći. Prenijeti na vas, da vam malo podignemo adrenalin, na publiku, mislim. Dakle, to je to, učiti, samo učiti, a učenje kroz vrijeme i godine staža naravno dolazi i čovjek je nekako... Ja pitam Saju, tako negdje poslije rata, kad pjevač najbolje pjeva? Kaže on, kad se prestane tremirati pred publikom i doživljava i kao da je dio te publike, da s njima sjeli i sjedi. Pa koje su to godine, kažem, starosti otprilike? Pa kaže negdje 50. Tad si najzreliji, najzdraviji, najbolji glas imaš i tad možeš da vladaš. Eto, lijepo. I to je tako zaista. Dobro. Dobro večer. Dobro večer. Odakle vi zovete? Zovemo iz Njemačke. Dobro. Drago mi je da ima tako dobru pjevačicu. Pozdravljam sve gledalce i želim sve najbolje Valentinu. Molio bi da otpjeva, ako zna, s one strane Sane, platno bijeli sajma djevojka. Ako ne zna, da nešto od Zekije Zećo da nađe, bilo šta. Da vam kažem nešto iskreno, neću vam moći ispuniti tu želju, jer Zekija Rahmetli je bila interpretatorka koja je uglavnom interpretirala romanse. Ja to mogu približno slično, ali nikad kao Sedalinku, znate, a ne volim nekako da eksperimentišem kad su zabave i kad imamo blok romansi, to se otpjeva, a ovo ipak uživo emisija ne bi Tako. Može onda nešto o Banja Luci? Ma može, kako da ne. Ja sam nađu prijatelj. Banja Luko i ta tvoja sela, u tebi me cura zanijela. Zanijela goravim očima, bijelim licem i mednim ustima. Zanijela goravim očima, bijelim licem i mednim ustima. Hvala lijepa. Mislim da je vrijeme da pjevamo i ovu pjesmu koju smo već nekoliko puta ispomenuli. Šta nam možete reći u nekoliko riječi o pjesmi koju treba da čujemo? Ovako, u Gradišci na obali Save, to je pjesma uglavnom narodna. Dakle, narod, iz naroda je nikla, otpjevan je jedan istinit događaj, nažalost tragičnog završetka jednog hakibega iz Gradiške. U to vrijeme nekim nemarom kula je izgorjela i njegova ljubav u toj kuli i on sebe proklinje na kraju. Čućemo kako to izgleda. Evo, izvolite. Hvala vam.
me se momci gradišćani, prošte me se momci gradišćani, nije meni do vašega vina, već je meni do moje jada. Bijela mi je izgorjela kula, bijela mi je izgorjela kula, i u kuli milovanje moje. Ajme me, da Bog da me dio. Haki Beg iz pjesme je poznati Haki Beg Reubegović iz Bosanske Gradiške, porijeklom Prijedorčanin. Umro je u Golniku u Sloveniji početkom Drugog svjetskog rata. Haki Beg je bio poznat i priznat, bogat i mogao je na svom konju svojom zemljom od Gradiške pa sve do pod Banja Luku. Imao je svoje trkače konje, Groma i Munju, sa kojima je učestvovao u konjskim trkama u Beču i u Budimu. Nažalost, od tolikog bogatstva i slave ostao je samo u ovoj lijepoj narodnoj pjesmi koju je izvrsno tumačio i rahmetli Zaim Imamović, a nama večeras naša večerašnja gošća Bahrija Hadžialić. Zaista lijepa pjesma, je li tako? Lijepa, ali kažem tužan kraj, tragičan, to je jedino što nije lijepo, a eto, kažem, poslije rahmetli Zaima ja sam se nekako oglasila da je donesem, da je vratim u stvari malo, jer znate, kad neko ode na onaj svijet, brzo se zaboravljaju njegove pjesme i sama ta ličnost, ali na nama je da to malo vraćamo. Tako je. Dobro večer, i vi ste u programu. Hvala, dobro večer, lijep pozdrav vama. Hvala. Vašoj gošći i orkestru. Hvala lijepo. Hvala. Ovdje je jedna Sarajka trenutno u Njemačkoj. Ako može da zamolim Bahriju da otpjeva samo makar jedan dio pjesme Vratnik pjeva. I veliki pozdrav svima u Bešu. Hvala. Hvala lijepa na pozivu. Evo ja ću neku drugu o Sarajevu i ne preferiram muške pjesme. To je baš tipična muška pjesma. Evo recimo. Sarajevo bela rati tvoga, bela rati tvoga, znaš li šta za dragana moga, za dragana moga. Hvala lijepa. Bahrija, kažete, onda su uslijedili, je li tako, i koncerti sa Safetom Isovićem. Gdje ste sve bili? Kad sam naučila i sigurno bila u nekih 10-ak pjesama, naravno Jozo je to sve propratio, onda su me roditelji konačno pustili da idem sa Safetom, sa jednom ekipom Husena Kurtagića, on je tad bio neko ime koje je uglavnom značilo, znači danas dan, ali tad je on organizovao koncerte. Išli smo po Bosni i Sandžaku. Sjećam se mog prvog uživo nastupa. To je valjda neiskustvo, mladost. Meni su se noge tresle. Ja sam jedva izdržala 2 pjesme i onda naravno drugi i treći pjevač kad sam došla u garderobu. Sad mi je smiješno, morali su mi malo vode dati. Jer ja iskreno zaista pričam i kažem, Bože, će li kada ova trema proći? I prošla je. Kako su godine prolazile, nema treme više. Dobro. Ima pozitivna, odgovorna ona, znači da to sve bude kako treba. Dobro. Evo idemo mi dalje sa pozivima.
odustao je izgleda ovaj naš gledatelj. Pozovite nas ponovo. Brojeve telefona naravno vidite na vašim TV ekranima. Večeras je emisija uživo, naša gošća je Bahrija je Sarajka, pjeva gotovo 34 godine i uglavnom je to sevdalinka. Da, sevdalinka s kojom sam počela na radio Sarajevu, gdje ću završiti na radio televiziji BiH, našoj državnoj televiziji. Uvijek ću se rado odazvati na vašu televiziju, na one koji baštine ovu lijepu našu sevdalinku. Dobro. Dobro večer. Halo? U programu ste? Halo, dobro večer. Dobro večer. Zovem iz Sarajeva. Dobro. Zovem iz Sarajeva, zovem se Seka. Ja bih htjela da pozdravim vas i vašu ekipu, lijepu muziku iza vaših leđa, taj divni orkestar. A posebno želim da pozdravim jednu divnu damu koja je došla večeras kod vas u goste i da joj samo kažem svaka je čast za njene pjesme. Prelijepo pjeva i lijepo je gledati i slušati. Hvala Seko, velika, hvala, živa bila. Veliki pozdrav iz Sarajeva, očekujemo te, prijatno. Hvala velika. Pozdrav za naše gledatelje iz Sarajeva. Ovako lijepe riječi laskaju uvijek. Pa naravno, i to posebno od žena, od ženskog roda, jer to onda iskreno. A muškarci malo to vole da gledaju žene, naravno, jer to je priroda, ali žena kad ženi uputi kompliment, to onda zaista tako. Tako je. Dobro. Evo pričajte nam malo, Bahrija, i o tim svojim iskustvima. Rekao ste, taj prvi nastup je bio zaista onako, bilo je puno treme, ali pretpostavljam da je to dobro bilo, jer su uslijedili i dalje koncerti. Onda smo napravili sigurno jedno 15 koncerata po Sandžaku i Bosni, da bi se vratili kući negdje u oktobru. Dakle, oktobar mi je nešto simboličan, jer tek godina bila kako sam ja kao postala radio pjevač. Onda meni Safet predlaže da idem na jednu veliku jesenje revija narodne pesme. Govorim pesme jer je tako autentično glaslo. To je bila Beogradska estrada, PGP, RTB, Radio Šabac u toj kooperaciji i kaže, ovdje nisi solista Radio Sarajeva, nego si ovdje takmičar. Kao danas Zvijezde Granda, na primjer. Mi smo to radili po halama sportova, koji su znali da broje po 10-15 ljudi, gdje je bilo, nije bilo karata više. Svi gosti su nam bili, nas 12 mladih gosti, od našeg Safeta, Zorice, ovog, onog, Miroslava, ili da ne nabrajam sve te popularne pjevače, Snežan Đurić, naravno, i sve ovo danas što ta generacija koja još uvijek postoji, koja datira. Dobro, nastavit ćete mi to nakon poziva, da ne izgubimo vezu, jeste. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, u programu ste. Lijep pozdrav iz Engleske. Hvala lijepa. Hvala vam. Iskreno vam se zahvaljujem na izboru. Prethodna gospođa koja se uključila i koja je dala sve komplimente u superlativu za gospođu Bahriju. Malo je reći da je dama. Hvala vam. Moj, kakva li je bila u 20. Mršavija 20 kilograma s kraćom kosom, dijete. Ok, lijepa žena, lijep glas. Mene je ponukalo da se uključim u emisiju. Priča o Banja Luci, banjalučkim pjesmama Zaimu Rahmetli. Bila bi počešćena kada bi mi Bahrija mogla otpjevati pjesmu, mislim da je u Šeheru kraj hladna vrbaša. Da služim ta Zaimova pjesma Zaimo autobiografija. Dobro. Almasa je bila moja komšinica kod jednog starog, u stvari malog mosta u Šeheru. Bila je prelijepa i Zaim je često dolazio da je vidi. Sjećam se da nam je pričao jedan dječak koji je dao
novac da mu zovne ovu iz kuće Almasu i da je on za taj novac mogao majci da kupi špare. Da. Eto, samo tako, taj istinit Evo, podatak. kratko ste nam ispričali, hvala vam puno što ste pozvali. Bilo nam je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala još jednom. Što se tiče ove pjesme, ja baš nisam i sigurna o kojoj se radi. Dobro, ja znam o kojoj se radi. Ima pjesma isto Šeher grade Banja Luka Mila. O Almasi pjeva. Da. To je kao Hanka, recimo, pokojnog Rade Ivanovića. Tu su sve lijepe žene koje su opjevane svojom ljepotom, svojim nekakvim dostojanstvom, ponosom u tim pjesmama i ostale dive, jednostavno ostale su kao eksponati u muzeju. Da, dobro. Idemo mi dalje. Otpjevat ćemo svakako stroficu jednu, može evo kad kolega dođe. Dobro, otpjevat ćemo, ja ću primiti još jedan poziv pa ćemo pjevati tu pjesmu. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, odakle se vi javljate? Odavde iz Sarajeva, u Sparivo gošća, javljam se, želim sam da vas pozdravim i Bahriju malo i znam, malo i ne znam i volim da je vidim i da je pozdravim i da nam opjeva neku po svojoj želji. Dobro, hvala na pozivu, svako vam dobro. Evo, izvolite Bahrija da otpjevamo kratko ovu o Banja Luci i lijepoj Almasi. Šeher grade Banja Luko mila, cijelu Bosnu ti si zadivila, svojom pjesmom i lijepim sevalom, ašiklukom, svojom pjesmom i lijepim sevalom, ašiklukom, Almasa se poslije spominje u trećoj strofi. Da, Almasa je nešto kasnije. Ona je ono kao, znate, šlag. Šlag na tortu, svega. Dobro. Kažete Bahrija, kada su nastupila ta vaša takmičenja, djeca, je li tako, to su, vi kažete djeca, koliko je to bilo godina? Pa to je bilo ni manje ni više 18 godina. Djevojčica, ja sam bila djevojčica u to vrijeme, ja kažem, tako sam odgojena jednostavno. Iz takve sam porodice, da sam ja nosila štrample, nije me stid reći i u srednjoj školi. Dakle, one je deblje malo. Tek sam se poslije zadjevojčila, pa pjesma, pa scena, pa štiklice, pa garderoba, a ipak sam rođena u jednom centru strogom Šehera, nije mi nikakav to poseban ponos, niti mi je zanimljivo, ja volim prirodu i želim odseliti iz tog svog centra jednog dana, malo na čist zrak, ali sam tako odgojena bila jednostavno i kad sam počela pjeva dobila sam kritike od familije, od porodice i tako dalje, ali me je moja uža porodica podržavala, što mi je bilo najbitnije. Moj brat Ramet najviše i otac. Da. Tako da je to, eto... Dobro, to su ti neki prvi počeci, vidim da ih se zaista sa svijetom i prisjećate. Dobro večer, evo i vi ste u programu, odakle se javljate? Ponovo zovem, malo prije sam zvao, Bahrija mi nije mogla otpjevati pjesmu za Kjezećom. Da? A sad je zbolio da mi otpjeva, kad tako fino pjeva o Banja Luci našoj, da mi otpjeva ili Mujo Jogu po Vegdanu voda, ili vozilo se po Brbasu lađa. Neko večer moj Šeki Bujanović nije sjetio te pjesme da mi otpjeva. Vozila se. Dobro, hvala na pozivu. Vozila se veli, aj vozila se veli žanom,
pitanju pjesmu nisam pjevala nikada, ali eto, od srca ovom gledalcu. Da, Ima malo... Da, ovaj gledatelj je zvao prije nekoliko sedmica, pa htio je ovu pjesmu. Gost je bio Šekib Mujanović, nije se mogao u tom momentu sjetiti, ali evo sada smo mu ispunili muzičku želju. Nadam se da je zadovoljan. Stroficu jednu, makar stroficu i po, ali od srca je. I ja moram da zamolim ovog našeg gledatelja kome smo upravo i ispunili muzičku želju. Nije dobro spustio slušalicu svoga telefona, pa sada imamo jedan problem. Molim vas da i to riješite i da nastavimo razgovarati sa našim gledateljima u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Je li nam vrijeme da pjevamo još jednu pjesmu? Pa naravno, bilo je dosta priče. U pitanju je pjesma, a nije da nije svega bilo, čudan naslov, jer rečenica koja počinje sa A. Namijenjena Safetu Rahmetli prije rata, dakle uoči 92. kad su ona previranja počela, autor je Vehid Gunić, poklonio mi je tu pjesmu nakon Safetove smrti, jer on pored velike želje nije snimio tu pjesmu jer je prošlo i njegovi su uglavnom bili dani zadnji bolni, tako da je jednostavno želja ostala. Ja sam mom učitelju tu pjesmu otpjevala, izdala CD u znak sjećanja i čak sam se odvažila da snimim i kad sretneš Hanku, pa su mnogi rekli šta to sad žena pjeva Hanku. Uglavnom je to bio jedan singl posvećen samo našem Safetu za sve ono što je učinio za mene, zaista. Krasno. Evo, izvolite, Bahtija. Hvala. A nije da nije svega bilo u ovom ludom vijeku, pazili mnogi, a krenem ja da pregazim krivu rijeku. Gazili mnogi, a krenem ja da pregazim krivu rijeku. Stani vodo, virovita, stani vodo, lohovita, stani vodo ledena, da si ti žena, stoji drino, vodo hladna. Stani vodo ledena, da si ti žena, stoj drino, vodo hladna, stoj. Vukla me tamo obala druga, vukla me misao čista, a Drina svojim žuvorom reče, to ti je obala ista. A Drina svojim žuvorom reče, to ti je obala ista. Stani vodo, virovita, stani vodo, plahovita, stani vodo ledena, da li si ti žena, stoji Drino, vodo hladna. Stani vodo ledena, da li si ti žena, stoj Drino,
vodohladna stoj. Idući tako u istom smjeru dođo do punog kruga, a Drina svojim žurom reče to ti je obala druga. A Drina svojim žurom reče to ti je obala druga. Vodohladna stoj. Hvala vam, Bahrija, zaista prelijepa pjesma. Ova pjesma ima poruku jaku, kad se tekst lijepo sasluša, dakle ona u stvari poruka je kratka i jasna, stanite ratovi. Da. Jer smo i na ovoj i na onoj strani, svi smo ljudi i dijelimo ih samo barem pametni ljudi na dobre i loše. I najljepše je da se ljudi slažu da ljubav cvjeta, pa život je jedan, ljubav je najljepša na svijetu. Dobro. Zaista lijepa pjesma. Dobro večer. Evo i vi ste u programu. Dobro večer, Amela. Dobro večer. Dobro večer. Ovdje iz Austrije zove Ifeta Bečirović. Drago nam je, Ifeta. Kako vam se dopada ova naša večerašnja gošća? Super je, super. Htjela sam da je upitam samo možda da mi otpjeva makar jednu strofu, ako ništa drugo, Majka Mehmeda budila. Evo, može. Je li može? Mehmeda Evo, vrlo kratko. Mislim, zbog vremena i naše emisije, koliko toliko ipak. Ipak ste ispunili, pa bar kratko. Da. Dobro. Kažete mi, kada je u pitanju taj vaš prvi CD koga ste posvetili Safetu Isoviću, vi rekao ste vaš učitelj, s njim ste išli i na turneje, puno ste se družili, puno ste naučili. Prve korake na sceni, na daskama koje život znači. Nama, mislim, pravim umjetnicima je to zaista tako. Prve uspomene se pamte, prvi honorari, boga, to vrijeme, znate, to su bili honorari, baš nije kao danas honorarčići. Tako da sam ja 2011. godine izdala taj CD i upriličila, dakle, ulaskom u naš hram Art kuću Sevdaha, da i taj CD promovišem tom prilikom. Bio je zaista krasan odziv, zaista je bilo dosta novinara, medija, propratilo se to divno i dobila sam podršku i pohvale, a meni je puno srca što sam ja to od sebe nešto učinila, pa makar i na takav način. Koje su se sve sevdalinke našle na tom? Samo su bile dvije, dakle single je bio u pitanju, ova nije da nije svega bilo i kad sretneš Hanku, sjedu baku, kao spomen, jer za života Safetovog Kuražice i snimiti Hanku je bilo zaista malo, mislim, on pameti. Ali da je živ i da je čuo kako sam ja to njemu kao ženski vokal otpjevala, ja vjerujem da bi on to pozdravio. Pokušaj je bio, pa nadam se da je uspio. Ta pjesma ima je na YouTube, spot smo uradili poslije, dočarali tu sliku te ljepotice
i ovamo stare Ane Korijenić koja je rodom iz Goražda. Znam istoriju cijelu te pjesme, tako da čak i priču Rada Ivanovića na početku spota samog. I uglavnom kad nešto radim to rijetko, ali radim zaista detaljno i baš precizno. Tako i treba. Dobro večer. Ja dobro večer, Amela, ja ponovo zovem. Želim da vam se zahvalim za večerašnji izbor. Sarajka ovdje, malo prije sam zvala. Svaka čast, stvarno i veliki, još jednom veliki pozdrav i vama i gospođi Baheriji. Hvala vama, je našem akustiko bendu. Da, naravno, i akustiko bendu. Bez njih sve to ne bi bilo ovako kako jeste. Znate šta, večerašnja noć, stvarno, baš sam se naježila, a vidim na televiziji da i Amela uživa, baš uživa. Znate šta, hvala vam što tako mislite, ja isto hoću samo kratko da kažem da hvala ovoj televiziji što baštini Sevdalinku, jer nažalost, jedna kritika našoj sarajevskoj, uopšte sarajevskim medijima, gdje nema Sevdalinke. U Vase Miski na bivšoj, tako da naše su žene stvarno sve Bosanke, a i Sarajke baš i lijepe, a vi imate još i posebno lijep glas. Svaka čast za večerašnji izbor. Vama, Amela, isto veliki pozdrav. Hvala lijepa, hvala vam na pozivu. Imali ste evo sreće da nas dobijete 2 puta. Neki su uporni tokom cijele emisije pa nikako ne mogu u program. Ali evo, neka budu uporni dalje pa ćemo i sa njima razgovarati. Naravno. Puno komplimenata večeras i na vaš izgled i na vaše pjesme. Da, i na vaš već vi ste ovdje stalna voditeljica. Ja se slažem i pridružujem se svim tim istinskim komplimentima. Hvala lijepa. Ja zaista uživam večeras slušajući vas. Hvala vam. I to radite od srca. Hoćemo li pjevati još jednu pjesmu? Naravno, hoćemo. Šta ste nam pripremili? Hoćemo li da sam ptica i da imam krila? Ptica. Nije ptica, kolege su šali ptica ili ptica, sve isto, sve nam isto znači. Hvala. Izvoli Bahrija. Divna
Svjetaj Bosno u mirisu rodi, iz nje i ja da napajam grudi. Uvijek si mi kao što si bila zelena, vesela i tvoja pjesma nek te uvijek krasi. Zdravo Bosno, uvijek zdravo da si. Tvoja pjesma nek te uvijek krasi. Zdravo Bosno, uvijek zdravo da si. Hvala našoj večerašnjoj gošći, gospođi Bahriji, koja nam je ovdje stigla iz Sarajeva. Bahrija, ali vam lijepo družiti se večeras ovdje u emisiji? Meni je prelijepo. Znate što, ovo mi je došlo ono kao jedno veliko osvježenje, jer ja sam pauzirala jedno 2-3 mjeseca zbog povrede noge i ovo mi je došlo baš osvježenje, ali na moje pravo zadovoljstvo ovakav akustical band, ja uvijek kažem, oni su broj 1 u BiH, bez imalo skromnosti, ja iskreno pričam. Sa njima mi je zadovoljstvo zaista raditi i uvijek ću se rado odazvati gdje god oni sviraju. Dobro. Vi malo čas rekao ste, nemate baš puno prilike i nastupati u nekim ovako emisijama posvećenim upravo o sevdalinci. Da, imamo našu televiziju Sarajevo koja stvarno preferira dosta sevdalinku i reprizira, ali evo ide sad jedan novi serijal, ne bi sad o tome, ali malo je ipak tih prilika. Ja bih sretna bila kad bi jednom mjesečno pravili negdje ili živi nastup, pa da malo televizija to proprati i da se uglavnom na pravi autentičan način sevdalinka održava. Da. Nemam protiv džeza, bluza, ništa, ali zaista neka i sevdalinke što više. Pa sevdalinka naša. Dobro. Dobro večer. Dobro večer, Anela. U programu ste, odakle se javljate? Iz Albanije se javljam. Iz Albanije. Ota tuđe, puno pjesma fino. Može li jedna pjesma Budila majka Mehmedova cijelu emisiju, imam brata Mehu. Dobro. Potrudit ćemo se s obzirom na, evo, voditeljica je tu. Da, evo, meni je drago što ste nas vi pozvali. Ovo je, čini mi se, u večerašnjoj emisiji prvi poziv iz Albanije i rijetko kada nas ljudi odatle zovu.
Pa evo, ukoliko gospođa Bahrija je u prilici i to želi, neka vam kada bude vrijeme otpjeva i tu pjesmu. Hvala još jednom. Idemo dalje. Nastavljamo malo razgovarati mi. Evo sada je došao na red i ovaj drugi vaš CD. Kada ste njega uradili? Ovaj drugi CD je izašao prije 1.5 godina tačno. On je s razlogom urađen, što bi ja rekla, maksuz bratu Rahmetli, koji je bio razlog i sve ono čega sam se ja plašila da neće otac reći ne možeš na audiciju. Dakle, on je bio taj pobornik moj jer je osjetio da ja to nešto pjevušim znam, pa je njemu došao taj CD kao poklon i pjesma gdje sam ja se pojavila prvi put kao kompozitor. Znate, kad emocije naviru, onda sve lako dođe i note i sve se to onako posloži. Dakle, simboličan naziv na naslovnoj strani je lik mog brata. Da. Prelijep je bio, prelijep. Za razliku od mene, ja sam crna, on je plav. Dobro, vratit ćemo se mi razgovoru oko ovog drugog CD-a, malo ćete nam pričati koje su pjesme i sve ostalo, ali moramo dati prednost gledateljima. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, Amela. Dobro večer. Zovem iz Tuzle, vaša stalna gledateljka. Pozdravila bi gospođu Bahriju, pozdravila bi Akustiko Band. Tako i molila bi, ako može, gospođa Bahrija, samo dio pjesme Ko ti kćeri potrga đerdane za društvo iz Bosnika. Dobro, hvala vam na pozivu. Ko ti kćeri potrga đerdane, to su biseri međane, jutro s rano ja u baštu mati ođo prve jorgovane brati. Perosna mirada, pagano su ispod Jorgovana. Da. Naravno i za ove naše gledatelje, čini mi se zvali su iz jednog naselja u Tuzli, Mosnik se zove. Zovite nas i dalje, imamo možda još nekih pola sata do kraja emisije. Vrijeme prolazi, malo razgovaramo, malo pjevamo i zaista brzo prođe sat i po vremena. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Odakle vi zovete? Ja zovem iz Njemačke. Ja zovem iz Njemačke, pa sam htio da vas pozdravim, vas Amila i tu divnu pjevačicu što nam pjeva lijepo te sevdalinke. Pa sam htio prvo da je zamolim ako zna neku iz Sandžaka da mi makar malo zapjeva. Ima tamo u Sandžaku dobrih isto naših pjesama. Pa bih htio da, ako bi mogla to da uradi, a rado bi volio sve njene CD, baš mi se je svidjela sve njene CD, pa me interesuje kako mogu dobiti te CD od nje i ja bi naravno kako treba sve ono šta košta, to bi ja smislio troškove, ne bi bilo problema, ali baš me ovo posjetilo da mi jedna ovako najljepše što dosta sam čuo sevdalinke da mi pjeva, to je ona. Dobro. Hvala vam na komplimentima. Moje CD-ove možete naći na prodajnim mjestima kad dođete na godišnji odmor. Art kuća Sevdaha, tu je uglavnom izvor sevdalinke.
Moce Vršiću, mali cari rade, dok bijaše dobar li bijaše, dok malo akontacije za sviju, pa Bože moj. Tako je. Kratko. Evo, dalje nastavljamo sa pozivima. Dobro večer, izvolite, i vi ste u emisiji Sevdalinka u srcu. Halo? Halo, halo? Gledatelj je izgleda odustao. Pozovite nas ponovo. Tu ste, kažite, u programu ste. Halo? Nije. Halo? Gospodine, u programu ste, slušamo vas. Dobro večer. Dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Žao mi je. Dobro večer. Dobro večer. Žao mi je, gospodine, ne snalazite se. Dobili ste sve upute u režiji. Možda drugi put ostvarimo i neku malo bolju komunikaciju. Cijeni gledatelji, zovite nas i dalje, možda neki 20 minuta do kraja emisije. Prilika je da postavite možda i neko pitanje za gospođu Bahriju. Večera ste uglavnom tražili da vam otpiva neku pjesmu. Prilika je da i nešto pitate. Evo, ja cijelo vrijeme kada uspijem da pitam, pričali smo znači o tim vašim prvim počecima. Bilo je to burno. Koliko godina je to sve intenzivno trajalo i kako onda malo to sve stalo? Sve je to trajalo do početka rata, dakle do 1992. Da bi ja našla se, obrala se u nekoj drugoj zemlji prije rata i provela gore 4 nemile godine, daleko od svojih. Kada sam se vratila, onda sam pokrenula se više mojoj profesiji pravu, dakle u jednoj medicinskoj grani, bitnoj grani medicine, jer sam trebala moju kćer, koja je tad imala 9 godina, usmjeriti je na pravi put. I uspjela sam, dakle. Ali ja ne posustajem, dakle mi i dalje radimo intenzivno, snimali smo i serijale i emisije i putovalo se, bilo se u Australiji, mislim, transkontinentalno baš ne volim da putujem, malo se plašim aviona, ne volim jednostavno, nije mi prirodno. Kažu da je nebo za ptice, za more ribe, a ljudi za, ali šalim se, kažem, sve su to avanture, izazovi, obišla sam dosta toga, prezadovoljna sam sa svim do sada, ne posustajem dalje, putujemo i dalje aktivno se radi, tako planira se, eto tako. Dobro. Dobro večer. Halo. Evo vas. Dobro večer. Dobro večer. Kažite. Lijep pozdrav najljepšim damama. Hvala. Hvala vam. I srce mi je na mjestu kad čujem lijepu Sevdalinku. Uživam, to sam od djetinjstva slušala i sad kad sam ostarila slušam. Da. Niste ostarili, ja znam da niste ostarili. A lijepo vas je i slušati. I čuti. A vas još ljepše. Hoćemo li malo pogađati koje je u pitanju? Nećemo, dobro. Molim? Hoćemo malo, nećemo pogađati, ide mi glas na jedan poznati sasvim. Ne poznajte, ja sam Borka, ja živim 60 godina izvan Bosne i Hercegovine, ali tamo mi je srce, tamo mi je duša, tamo mi je sve. Dobro. Mi smo otišli... Kažite, slušamo vas. I koju god pjesmu otpjeva, ubode me pravo tamo gdje ne treba, što kažu. O rodni kraju, ti si mi blagoslov, srce te želi u tuđoj zemlji, daleko, srce te želi u tuđoj zemlji,
daleko, daleko. To je samo jedna strofica, odnosno refren pjesme pokojnog Rada Ivanovića U tuđoj zemlji. Neću da plačete to zaista, jer ona izaziva suze mnogima. Po imenu, naravno. Da. Hvala vama na pozivu. Ja se nadam da ste i vi zadovoljni s ovim što vam je otpjevala naša draga Bahrija. Bahrija, rekli ste ne posustajete, i dalje se radi i dalje ima nastupa. Kao da sam tek počela, tako se osjećam. Jer ja ne znam odakle je ta energija, valjda zdrav život ili prevelika ljubav. Da. Toliko toga neistraženog ima, toliko želje za stvaranjem novim, za ovim nastupima, kad čovjek može, u mojim i godinama, mojih kolega, kad možemo zaista publici priuštiti ono što oni vole. Jer imamo dobar dio publike, tu generaciju koja, evo vidite, to voli. Pa i djecu ovu da učinimo kako se to čuva i voli. Tako je. I drago mi je zbog toga. Da, sigurno. Dobro večer. Dobro večer. Evo i vi ste u programu. Ovako, pozdrav za tebe, Amela. Hvala. Pozdrav za vašu gošću. Hvala lijepo. Lijepo vas je vidjeti ovako zgodne, lijepe, mlade, razgovorne. Hvala. I mogu li pozdrav jedan? Može, ali kratko. Moju suprugu pozdravljam, moje šeri, zetove, unučadi, bađe, svatike, braću, sestru, snahe i sve komšije i sve ljude dobre volje, pa da ne bude uzmo vrijeme još neko dobije i gošća tak god otpjeva, meni je super. A kako se zovete i odakle? Ja se zovem Brajko iz Dubnice kod Kalesije. Dobro, sad se sjećam. Zovete vi nas. Sjećate se sigurno, ja više puta zovem i dobijem. Tako je. Hvala vam. Sve najbolje i pozdrav za režiju koja me uključila i sve pozdrav se tam redu. Hvala lijepa. Hvala, prijatno. Veliki pozdrav i vama. A mi ćemo u nastavku pjevati još jednu sevdalinku. Koju ćemo? Hoćemo, ima jedna, ja hoću malo da iskarikiram naslov. Da. Kad neko nema sna pa nešto očekuje. Pa... Dobro. Evo, izvolite. Hvala. Niti ja dremam,
Hvala vam, Bahrija. Sada želim da vas pitam, kada ste radili odabir ovih pjesama za večerašnju emisiju, uopšteno, šta volite najviše pjevati od Sevdaha? Imate li vi neke svoje pjesme? Pa evo, recimo, bila je ta pjesma u Gražici na obali Save, koju ja jako volim, onako, šta znam, volim i ove brže pjesme. Volim, evo, kolega dobacuje, Omer veže, sve, dakle, pjesme koje su i, dakle, i sevdalinke i kompozicije koje imaju svoje autore, pa za neke smatramo da su sevdalinke u stvari. Recimo, Jovica Petković se pojavio na par ovako pjesama koje su stvarno ostale kao sevdalinke. Ona prva koju smo pjevali, sjećaš se, Kad se lani Musa Čazin Čatić, dakle, ali ljudi misle da je to sevdalinka, nije, imaju one svoje ipak autore. Da. Ja i volim podjednako. Volim teže pjesme, uglavnom, nekako one sa emocijama. Zahtjevnije, da ja mogu svoju dušu tu da malo nahranim, znate. Da prenesem na druge. A to i vaše glasovne mogućnosti vam dozvoljavaju. Godine rada su iza leđa, naravno. Da, dobro. Dobro večer. Dobro večer, Amela. Dobro večer. Jeste vi to Kadira? Ovdje je Njemačka Hadira. A Njemačka? I rođena Kakanjka. Kako ste, jeste dobro? Dobro smo, hvala. Evo, družimo se, pjevamo. Jeste vi dobro? Evo, i meni je dobro. Evo, ja baš malo legla, odmaram, radilo se, pa tako. Želim prvo da pozdravim, Amela, tebe i vašu gošću. Ne poznam je dobro, ali se svidla pravo, lijepo pjeva. I želim da pozdravim vas obodvije i cijeli moju obiteljsku televiziju koju je puno volim i gledam. I želim da pozdravim sve svoje u Bosni i Hercegovini, u Kaknju, Zenici i po Njemačkoj, svi koji me poznaju i svu svoju djecu i unučad, i želim vam sve najbolje u životu. Posebno pozdrav direktoru, direktorici i Denju i Danici i tebe, Amela. Hvala puno. Sve najbolje. Doviđenja. I sevdalinka nek bude koja hoće, ja volim sve sevdalinke. Ne, tako je, baš, super. Tako treba. Prijatno živle. Hvala lijepa, uživajte, evo do kraja emisije nemamo još puno vremena, možda jednu ili dvije sevdalinke, ali naravno uvijek možete pogledati i reprizu emisije koja ide nedjeljom u 2 sata i 10 minuta. Ona je nekako na 2 sata prije našeg nedeljnog popodneva. Bahrija, jel vama vrijeme brzo prolazi? Meni je ovo zaista prošlo kao... Jesam, zaista, ja sam s toliko radosti došla iz Sarajeva, upitan je bio malo prevoz jer ne mogu svojim autom još uvijek, malo
povrijedila sam nogu, pa sam malo se zabrinula oko toga, ali na moje zadovoljstvo došla sam na vrijeme ipak i raduje me. Ovo mi je zaista osvježenje. Hvala ovoj vašoj televiziji što na ovakav način zaista baštini Sevdalinku. Ja zaista pratim sve ove emisije. Drago mi je zbog toga. Bila sam već gošća prije 2 godine. 2, je li ima 2? Meni se čini možda malo i više od 2. Pa da, tako nekako. Da. Ta smo se prvi put i vidjele i upoznale. Dobro veče. Izvolite, u programu ste. Jel kod Amele? Jeste. Želim da pozdravim vašu gošću i vas. Hvala lijepo. I zamolila vašu gošću ako može da otpeva bar jednu strofu Hej Munira Džetije Muharem. Opet muška pjesma, ali ja ovo sve po sjećanju radim, znači može. Evo kratko, da. Hej Munira, gdje ti je more, gdje ti je more. Otišao je, u cazina saja, Otišao je, u cazina saja, Pjestvile za dimije. Da. Evo, ja bi sada predložila da pjevamo još jednu Sevdalinku. Nekako smo došli možda nekih 9 minuta do kraja emisije, pa bi voljela bar 2 još pjesme da otpjevamo. Može. Evo, izvolite, Bahrija. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Evo, izvolite, Bahrija, imamo još toliko vremena da primimo 1 ili 2 telefonska poziva i naravno da se pozdravimo. Da. Svaku ovu našu emisiju Sevdalinka u srcu, mi završavamo pjesmom kao što smo emisiju i počeli. Da, naravno. Evo, vi rekli ste, vrijeme je brzo prošlo, radovali ste se jako ovom brzo, nisam osjetila, gostovanju. vjerujte mi. Baš nisam osjetila. Je li bilo naporno doći? Nije, uglavnom put je poznat, kažem, kad se jednom prođe, uvijek se rado čovjek vraća na mjesto gdje mu je bilo lijepo i tako će biti u buduće. Dobro, kažete mi, ima li nekih planova u vezi snimanja? Ima, sada, pošto sam poklonila pjesmu bratu pa Safetu pa Rametljama, sad slijedi pjesma Mom gradu, u Sarajevu. Da ja na svoj način, ja se sad okušavam kao komponujem nešto, ali mi je naletila ta melodija, tekst je, ne bi da otkrivam, uglavnom kad pjesma bude, novokomponovana je, ali se oslanja na Sevda, ima tu derta dosta. Ugledat će svjetlo dana sa jednim spotom, a o tom potom nešto spremam, sve u Božjim rukama, znači se na vrijeme, nešto što ipak treba obilježiti tolike godine rada. Jel' tako? Tako je, pravo ste. Evo, ne znam, da li imamo možda još jedan telefonski poziv pa da lagano odjavimo i ovu našu večerašnju emisiju ili su nam veze prebukirane. Ukoliko budemo imali taj posljednji poziv u emisiji, režija će nam javiti. U svakom slučaju, meni je zaista drago što ste bili ovdje večeras. Drago ime Amela, zaista. Pogotovo vi to radite stvarno profesionalno. Hvala vam. Toliko staloženo, fino, razgovjetno, razumljivo, sa finim vokabularom. Ja zaista volim kad voditelja, odnosno gost, kad imaju tu nit koja ispaja u temi. Da je interesantno i gledalcima, ne ono šablonski, svaka čast, super je bilo, dobro, nego smo baš ušli malo u srž svega toga, jel? Tako je, hvala vam na tim lijepim riječima. Ja ću se još jednom zahvaliti. Naravno, bit će prilike, doćete vi nama još ponekada. Ja se nadam, ako Bog da. Tako je, imamo mi i bajramske programe, tako da ćemo vas ugostiti u nekoj od naših narednih emisija. Cijenjeni gledatelji, naravno, hvala i vama. Evo i večera ste bili uz ovu našu emisiju, lijepo smo se družili. Pjevali smo, primali smo telefonske pozive, s vama smo razgovarali. Za sami kraj čućete još jednu lijepu Sevdalinku i naravno svako vam dobro i gledajte reprizu. Također i s moje strane, evo pozdrav nas za kraj. Hvala.
Sevdalinko.